Ekarulo atubor nesimami murokini itungana tarakwap kotupte tatio kisho nwapotu kesi kitoroto toma. Ko district alo amuria itetemito situnga eiponelo anini kar ekarula ngeta kin. Karujela ngeta kinageu no jok. Doro wana buni e corona ejangain to na rona do kwana jini lole bakabe karlo la rengosa. Iko sadum na rengosa. E karujere karula langira depar mamnga pere itiriana kede disikaru kere lo berna jari toringo re karula langiri la niniki konye yalam kiti dobre la suban bitubun konye apola kurianu apola yalongong karu ngoli abuni bere geuna jok konye lo suda ngita kini udiri ngara kolongolo noyo puna lo mame jok. So toni kwana ela munoro kalolo e jakolong okara je alo atubura je so apoteria mtukidani yosana epo na sodi obwari bona turuta kwa kukere no bobo chena janga kikarungon kere dwe mo prongeta sa somana jo. Charles Peter Oluma echokon lo PAG Orungo West Assembly nges abalebe ekoto itunga anyiko kin amunokin loka suban kosode taswa magogong okalia. Akachorita na kongeja ikini jasitunga ngesitunga atakina munokini la suban nara la suban ngesi napa akiro kereni munokino la suban pela suban ngaren kini bobone ane karora lotete rida una loma ritoma kede otamati tunga ne perote kere aswam keda gogong okalia epotu moido ko kisakor kededa enyakaridu osome. Abraham Amali ekansila lokotemo gongora nges abalebe korichati tunga inyamati disilu ejasi kitunto sida ainyakariduwe osomero. Injesila jasu karu jara ningosho obwa kamu opoloro tubi nyamata luti apedo stunga gwela teteri pere nyakaridu osomero kede bora nyamata konyedo kwane ka limne president bian ebe atomo ne bongo ne disomero elipi dongo bi disili jare tar kiro verbo bicheche na be jone no nume karlo teteri pere nyakaridu osomero osode bongi do won akori kisinyamta libero ta yaro na tipe. Kanuka TV East Patrick Eteu kwa Muria.